Это Камазо, наилучший российский превозная машина за тяжкие стволы. Это застава Хорватии. Ovo je autostrada, bolje reći, kako je rekao Radovan. Autostrada za Nižni Novgorod. Evo ga, vozimo se na Vladimirovskoj obilaznici prema Nižnom Novgorodu i kao vidite, na doručkim cestama uvijek zanimljivo. I vrlo se zanimljivo, evo vidite, neki tamo voze. I ovako i onako. I onako i ovako. Sad moramo bježiti od ovih šlepera, vidiš, to je to šleperi. Ovo je... On je počerao šleper. Šleperi se moraju izlicati, to je... Ovako je... Hrabri ljudi? Svakodnevno se to. Evo Brezov, bistri. Это пришла праздничная вечер. Eno ga, još jedan hrabri. Hrabrići su tu, ali i šleperi. Bravo naši. Šleperi opet rebaju tamo, vidite. Hoćemo li snimiti sad zanimljivu situaciju, mora da se beži. Opa! Это российский сообщество, как se kaže promet? Движение. Это российское движение. Сегодня всех пьяных. Да. Dajmo, hoće li biti sljedeći Hrabrića? Slabo, puno je ovako. Novi ešaloni dolaze od tamo. Da. Da. Slabo ima entuzijasti. Evo sad ništa, nažalost, ljudi moji. Razočarani smo svi. Ešalon za ešalon. Evo sad ovo ide ovim putem. Eta prišla. Evo vidite, neki kamioni su jednostavno počeli po zastavnoj voziti i tako dalje. Spori idu prema tu i onda ih se pretiče. Da. Ali naravno, Rusi je, sve je zapravo, kako ono kažu Amerikanci. In Russia, truck drives you. Sve drives. In Soviet Russia. Ajde, давай. Gaz. Davaj gra. Evo ga. Oni su korektni, otišli su u svakim čast. O jebote. Dute bijela majke ti. Eta prišla praznična večer. I tako dalje. Evo ga. И друзьях, upravo smo prihodili v Nižni Novgorod i imamo tu sad upravo desna strana Lukoil, prvi, jel? Lukoil, da. Eto naš Lukoil, isto kak da smo Lučko, ne? Sad smo vidjeli tu mnogo osiguravajućih miličnik. Evo, tu se prodao Land Rover za naše Nižnovgorođane. I tako, lagano napredujemo. Mario, daj reći nešto sa kamerom. Još malo pa do stadiona. Što da kažem? Što da kažem, što da slažem. Što da slažem? Da. Sve šćućenimo taj Zagreb. Počeo je trolejbusna linija, kao što upravo vidite. I sužava se cesta. Evo i prvi plakatići nakon onog dobro požalovat Hrvatske. Dobro požalovat Hrvatije. Eta prišla. Nižni Novgorod. Sve uže i uža. Evo, ovo su prve stambeni objekti. To su takozvane Brežnjevke. Eta Brežnjev. Još ih vidimo u funkciji, tu budu na Dolga Ljepa. Evo sad... Ravno stadion. Rovno. Stadion da vas prošim, gospodin. За 3 км trebamo doći do stadiona. Через 3 км? Через 3 км bude odi levi u traku. Я то знаю. Левее. Ты же наш левша, коммуняк. Хорошо. Да. Так, dobro. Dobro, drugovi. Vidimo se na stadion. Ура, товарищи, ура!
nas tu. Dobar dan, kako ste? Dobro? To je stadion. Пойдем, не познаем, сейчас. Grad je pomalo šumoran, ali ovo dobro izgleda. Idemo dalje. Hrvoje! Volunteer. Dobar dan, ste dobro? Kak djela? Отлично! Konačno se čuje neko. Čeo je. Sad se ne čuje. Opet super. Ovo je za oba dve. Što ćemo Hrva? Duplo je na... Evo, upravo smo u nekom odjeljku za rađenje fana i dijelova. To su ljubke djevojke, ovdje su Maro i Hrvoje, koji to upravo djelaju. I tako to. Bude dobro. 5 минут. 5 minuta. 5 minuta. 5 минут, вас пригласят. Sad se približavamo konačno tom stadionu, ali zapravo prave karte ne. Tako blizu, a Čekaj, tako su daleko. dve ulaznice, one od Nigerije tu. Ja se toplo nadam da jesi. Što? Nie, nie все. Blef ako on makinalno drama. I evo, utakmica se igra, a mi još nismo tamo. Ulaznice, pogledajte. To je nevjerojatno. Jel postoji mogućnost? Evo, pogledajte, to je obnova fasada u Nižnom Novgorodu. Dehen la vida. Evo, ovo su nekakvi takozvani Argentinci, a vjerojatno nisu. Ali obnovili su ovo. Evo, radnička partija Koreje. Halo? Tavariš Jura. You have to get more ticket. No, we don't want get more. ticket. We have don't have also more ticket ticket? problem. We have ticket problem, but maybe they're Pazar. They are not here. No? But where? The people, you can't find the people to buy the ticket. But if not there only. No, there I can't find. You can't find. Okay, we shall see. Dobro večer. Evo vidimo malo tamo bace na ovaj i hram. Hram je iza, vidite. Narod. Nje kuriti narod. Tu prepovjeda. Kako se kaže? Zapišemo. Evo vidimo. Ura, tavariši! Ura! Evo vidimo ih. Vamos a Argentina también. Croacia. Croacia. Ah, esta Colombia. Oh, Colombia, mejor. Ura! Evo vidimo i tu je najveći vjerovnik Agrokora. Nas od sukud gleda. Da, gleda! Gleda nas. Gleda, ovo je sad jako bitno za prihvaćene nagodbe. Za koje 10. srpnja imaš malo dana. Upravo tako. Znači ako se tu još bude igrao četvrtfinal, daj Bože, za 10 dana. Buenos dias. Onda Hola. bude... Ticket! You have? Yeah. Oh! Hablar? Ura! Vamos! Dobri den, dobri večer. Ura! Вперед! Там пройдем. Kako su ljubavnici. Ne si se onako. Karina, molto Karina. Ali vidiš, ovi koji su tu, ali oni tamo pogledaju kod zombi, kod da se ne događa. Ona ide s A posla. šta je tebi to čudno? Još mislim? kravatu nije razvezao koliko je u Grču. Psihopata neki, u nekom skupom džipu. Šta je bilo, neki Land Cruiser. Onako. I automatik, naravno. Evo vidimo, narod je veseo. Kao sa radne akcije dolaze. Так.
Ko je to? Kto to je? Imamo Sberbank. Dobar ima Žbijer. Rekao bi gospodin Munjiza Žbijer. Kaže žbiri. Birve. Evo, ustaše se čuju. Daj Maro, to ide u video. Daj, nemoj, stvarno si ovaj... Približilo sa samom trenutku istine. Dragi moji. Welcome.